yami ngoba ngibona ukuthi hey umuntu uyafa and ingane ufunani futhi awuphazamisekile ngempela waphela umuntu uyagula abe nento ethize kodwa manje mozobeka emqondweni wakho ukuthi hayi ngiyafa uzutshela abantu kodwa futhi awuguli yabona ngathi ngangigula ngokomqondo yeah kokho ukuphazamiseka kokhona bese ngitshela ingane yami ukuthi kahle kahle ngayithola kanjani lo muntu lo ecabanga ukuthi ubaba wayo akuyena ubaba kahle kahle njengoba uyitshela ukuthi vele sewuyahamba nalokuthi yes isale yazi ukuthi vele ngangifuna ukuyitshela but there was never a right time ngangihlezi ngimbona as my little girl ukuthi mncane for all this ukwazile yeah and I didn't want her to I guess I was trying to protect her ngongamtsheli of which I believe ukuthi nokumtshela kwami ngamtshela because I was not in the right senses yeah so ngamtshela ukuthi watholakala kanjani wazizwa kanjani ngayo yonke lento untombazana wabuza ukuthi ngangasikhipha ingane isiso why ngokuthi mhlambe yena uyimpumela yalonto yebo futhi kwawuyena wazizwa mhlambe engeyona ingane efana nezinye ingane ngendlela atholakala yebo nanokuthi wazizwa ngathi uvele ngalendlela so every time ngimbheka ngibona mhlawumbe unenzondo yebo noma mhlambe kuvuka lokho inokuvukela kunesilonda esithunukalayo uma umbuzo but akakhulumanga washo nje lokho wabuza ukuthi bengasikhuphi ngani isizo ngathi mina shuthi kwakumele ukuthi abe khona yeah uyamazi kunomculi wegospel ekuthiwa uSoli I don't know uSoli Mahlangu ngiyacabanga uSoli Mahlangu naye watholakala kanjalo ngizama ukuveza ukuthi lezi ingane ezitholakala ngalo ndlela ziba isibusiso uNkulunkulu ngoba usuke eqonda uNkulunkulu ukuthi indlela ubuhlungu obuzwile uthola lo muntu ufanele ngelinye ilanga upholiseke ngandlela thize kungaba uyena okupholisayo lo mntwana ngezinto ezithize uNkulunkulu ambusisa ngazo so lo mculo omkhulu welokhuzana wegospel uma wakhe wamthola ngerape ukhona nje ngerape ubaba wakhe akamazi ngizama ukuveza ukuthi isimo esasingaqala esake senzeka ngaphambilini futhi ziningi ngoba nawe bengingakwazi kodwa namhlanje ngazi istory sithi sengifanele istory nesinye engake ngasiza ukhona nomunye umuntu ozothumela le story sethu asho eza ukuthi awu nakasipani baniyenzeka into nje nomunye futhi ekuyena eyenzeka kuyena asho ukuthi awuyake yenzeka nakimi sengizama ukuveza ukuthi lezi ingane kanjalo uthola ukuthi zinento enkulu uNkulunkulu ayiphathise yona ozongayiboni vele ngoba nakingane isukise incane mhlambe noma uhambo nilayo ubona amagwingci umuntu naye kodwa kusuka kunento ethize uNkulunkulu amfumbasise yona singaqhubeka nestory sethu ngiyakugarantela lapho yeah so kusukela lapho I noticed ukuthi mina ke ngabangcono angithi ngiyasho ukuthi ukuze ngimtshele ngangifila ngathi ngizofa kunama voices angitshela ukuthi nje ngizofa noma ngizofa kanjani so odokotela ke mabechaza ke bathi it's trauma it's depression it's anxiety so ngabangcono with medication but nganotice ukuthi ingane yami ishintshile lento uthi umtshele safunda namaseqedini bese eqeda umatric bekodwa bese funda evarsity yeah befunda eUKZN enzi first year ngo2020 so ngamnotice ukuthi nje overprotective when it comes to me umuntu ima kunomuntu ongenza something she jumps like she's trying to protect me and then I became a child and then waba umzali South Africa sanibonani nibingelela uqumba amaqhumbana laqhumbise lesele lentaba nginibingelela bukhoma ngaphansi kwe-channel ke uchungechunga bayibiza ngokuthi uhlanga media sitholakala lapha ya ku YouTube okubalekile kumele ukwenza ngaso sonke isikhathi mawusibona ungafaza usubscribe mawungakazi ungafaza awungafazi kaningi once ungafaza usuke sewuqedile njengamanje uyalibona ibhodi elikeduze kwami la libhaliwe ukuthi welcome to Eastern Cape nanti Eastern Cape phesheya sesiseduze noNtabankulu ngemva kwethu kukhona uKokstad siqhubekela phambili kodwa kahle kahle la siya khona siya eLsikisiki ma ukhumbula kahle uzokhumbula lapha ya ku season 2 kune episode lapha ku episode 3 lapha ya kunosisi owayene story esibhlungu ngendlela esimangaliso owareshwa isoka lika dade wabo behleli lapha ya eWilbidash kanti uzokhulelwa so ke ekukhulelweni kwakhe lo mlisa lo wamgcina lapho kwahambe ingane yaze yakhula
wayixoxela ingane lo daba ukuthi hayi bo phela wena watholakala kanje ingane engaphatheka kahle ilolo daba so iyagcina seyifisa ukuthi yazi umndeni wayo sabafuna ke ukuthi siyafuna nisifunise umlisa owusibanibani lo mlisa lowo sayithola ihlobo zakhe ukuthi ezinye zazo zikuphi la zikhona ziselisikisike ezinye zise Port and Johns and njengamanje njoba simi la siyakuvezela ukuthi siyangena eEastern Cape kodwa kahle kahle la siyakhona siya eLsikisiki nase Port and Johns sihamba indawo ezu2 siyothola ukuthi ngabe khamba kanjani kodwa sizwile ukuthi umlisa yena lo esimfunayo akasekho emhlabeni kodwa ama siblings akhe asekhona so njoba sila sikuvezela umsebenzi esiwusebenzayo usuhlangamidi ukuthi imkhulu kangakanani esizweni saseNingizimu Afrika nanokuthi ukubambisana kwethu nani kuhamba ibanga elingakanani bafethu siyabonga kakhulu ebantwini abakwazi ukuthi bangenelele ezintweni esizenzayo siyabonga kakhulu ebantwini abakwazi ukusicebisa nokusinikeza ulwazi ezintweni ulwazi esuke silidinga njengamanje siyasuka la siya eLsikisiki siyama nayo intombazane le incane ezalwa uyena lo mfethu so asihambeni nani sibone ukuthi ngabe khamba kanjani Danko siseLsikisiki ikuphi nje ba eThaleni okay kunomvala nomvalo Njengoba kade ngibona lapho. Yasibona le lapho le. Nalele libhalwe ubani uTafifu ubani? Tafufu. Tafufu. Yes. Size ngalodaba ke la elakade libhalwe usisi. Likwenye episode yethu episode 3 ku season 2. Wekade efuna ubayigama la lapho wena. Unceba. Yes. Le ekhaya ngaba isibongo. Ekhaya isibongo kukwasukude. 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 Oh. Ukholwa usukude. Isibongo salo sakunceba bakonje. Kumedu. Umedu. Into eyodwa vele. Isename ngumedu mara isibongo usukude isithakazelo. Oh. Phela kalapho. Thina phela. Isibongo ukuthi isename. Thina isibongo nje uma ngucela usename wami lo. Usename wakho. Usename wami lo. Mase kuthiwa lento nizifana ngathi nasinezithakazelo. Uyabo ukuthi umagayi undosi ubani kodwa kusewucela. Yes. So izithakazelo zethu ngusukude ifani ngumedu. Wena baba lo wathi ungifonele sasikhuluma nawe efonini ngelanga lokuqala. Yeah. Oh. Wawaduzwe uthe wawaduzwe ngoba ukuthi kunento kanje evele lapha ku TV. Ndive ngobaba uMia owayephangela nobrother wami naye waswelekayo. Wayephangela ngeDebe. Wathi uyibone lento naye. So abantwana bafika ke baka brother wami ngale. I mean yena wacela unceba uyini na unceba. Unceba kumntaka tata omncinci wami. Oh. Ku brother wakhe lo unceba. Umkhulu omdala lo. Mara abanye abekho apha. Oh. Umzoxolo lo. Oh, uba yena umzoxolo. Ikabala ikanceba. La kukwa Oh. La kukwatata kanceba. Tata Oh. Phela unceba wayengekabi namsi. Wasweleka unfortunately. So utata omncinci utata wabo ngutata omncinci kum. Ngeke ndasho uqala. Ngiyakhumbula. Wayenaba amakhosikazi amabili ke utata omncinci. Oh. So kamba unceba zanga fihlelwa abo wafihlelwa ngapha Pastor Jones ngapha ebandla yes wafihlelwa ebandla Uzangazi noma imini ongezwa kahle noma ngizama ukuthola ukuthi unceba nobhuti bazalwa babo yedwa. Ubaba yedwa baba. Oh, okay. Ubaba omncane ubenamakhosikazi amabili. Ubaba kanceba. Uzalwa unkosikazi enkulu. Unceba uzalwa unkosikazi omncane. Oh, umfowenu unceba kahle kahle. Oh, okay. Okay, ngiyabona. Mina utata wabo uza emva kwababa wami, uyabona. Kahle kahle. Bayeza. Mara ubaba wami ngomdala, then ubaba wabo ngomncane. Zikhona ezinye ingane unceba wenazo.
No. Angaze nizwe lutho nje. Hayi, zange sizwe lutho. Zange sizwe lutho. Okay, la kahle kahle kuseyikanceba vele ngoba ikamamkhulu wakhe la. Ikubo umuzwa babo wakhe lo omunye wemizi yababo wakhe kodwa yena umuzwa wakubo noma wakhe nezingane zakube ezalwa uma wakhe usePort and Johns. I know ubaba kasekho yena ubaba wakho bafaka sekho ubaba waswele washo. Okay, mara umama kaNceba ukhona ungale yena ePort and Johns kwenye lalo lapha eBadla lesisho umama wakhe la kwafihlelwa khona uNceba lapho kwafihlelwa khona uNceba. Angaze kukho futhi ukubuza mhlawumbe sisi bengingabuza ngisefonini ngizobona ukuthi bengenabo yini abanye. Lombuzo sengubuzile vele. Ngase bengenabo. Bekuyindoda enjani? Nje uma ungathi umuthi hala musi kancane ngokumazi kwakho baba. Bekumuntu okanje okanjani? Awuhlale noma ilaba. Umboleke baba lento. Ayi packs nje khipha bambesa packs omkhipha nazo. Umuntu onjani bafu? Mhlawumbe sithola ukwazi kancane nje ngaye. Noma sisazwe ePort and Johns angithi. Yebo bengufana right. Senje bengufana nje obethanda ukonwaba. Isikhathi esiningi. Uke wale eThekwini la ehlala khona. Uke wa umuntu onjani khona ngalo? Umuntu right. Sihlale wePitash. Owelpitash. Oh yeah. Bowumazela mhlawumbe intombi zakhe ezithize khona ngale welpitash. Yeah. Bengazi intombi benazi ba. Usisi kasisa umazi yana. Usisi kasisi wami lo. Amazi. Ngizangikhumbula. Uhlalile kodwa isikhathi impela lapha. Mhlawumbe ngomphumela. Mama ATS uhleli ngale welpitash. Ngobuphi mhlawumbe unyanga nje mhlawumbe 2000 and bani. Angibuye mina 1989. Ubuye 1989. 1999. Ukuzala. Okay. Uye ngo89 khona. Mhlawumbe ngo-1992 somewhere la 93. Then they are go 93. Kona wahlala nini lapha sisi? 2001. Hayi, usebuyile. Kodwa wayizwa ilokhuzane umyalezo sasuthumele ku TV ukuthi wakade uthini mhlambe kwenzakaleni sitolo nje sonke wasizwa ukuthi into kanjani. Izange nje kahle. Kona wabazama ukuthi ngichazele ukuthi. Yeah, ubhuti wakho ngathiwa washiya ngale eThekwini enzile icala. Necala lenza ukwazama ukulandelelwa ke kodwa wagcina umuntu engathi akatholakali yabo. Kahle kahle bekade ithandana nodadewabo sisi lo. Yabo okusho ukuthi kwanendlela enza ngayo sisi wakhe ngekho wagcina emfosile ukuthi bayocansini engathandani naye. Yabo ngenhlanhla kwakwazi kodwa ukuthi kube khona ingane uNkulunkulu okwaziyo lokho ukuthi kwenzeka kanjani kodwa kwaba khona ingane lapho kulo nto awayenza. Yabona, so wazama usisi ukufuna ngoba ingane nengane isukiza nowesilisa nowesifazane ukuzala ukuthi izaleke kanjani kodwa kunowesilisa nowesifazane
so kubalekile ukuthi ingane yazi la isuka la ifamily yayo ekhona asikuyeke ukuthi itholakale kanjani kodwa nje ukwazi ukuthi obani abantu bakithi uyabo uma belokhu imkhathaza lonto ukuthi uyafisa ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe ibazi ngoba naye kwahambe wagcina esevula isifuba enganeni seyitshela ola lonke bekuloko kuyimfihlo yabo ehleli nayo ngoba phela ezinye izinto ukuthi uma uzikhuluma emntwini umuntu zimphazamisa uyabona so bezama ukuthi ayihide lento naye njengomzali evikela ingane yakhe uyabo kwahambe kwagcina kufika isikhathi la khona ebona khona ukuthi no cishe ingane yami seyikhulile mhlawumbe mangingayitshela lento ingayitshisa ngendlela eyehlukile kunangendlela mhlawumbe engayitshisa ngayo isikhathini esedlule uyabo so ibe nokumlimaza kakhulu sisomncane lonto leyo ibe nokumlimaza uqale manje wazibuka ngenye indlela naye uyabona wazibuka ngenye indlela engazuthi mhlawumbe ungangithanda kanjani ngibe ngitholakale ngale ndlela engitholakale ngayo ofuthi umbuzo ongabuzwa nombalo orizinayo ukuthi kanjani mawuthi uyangithanda uqinisile mawuthi uyangithanda ngibe ngiqhamuke ngezinyembezi kuwena ungaphathekile kahle so ungabe ungithanda ngempela yini miningi imibuzo ongazibuza yona nawe uwena utholakale ngale ndlela atholakale ngayo uyabona so kumphazamisile ezintweni eziningi nje empilweni kube khona ukuphazamiseka benako of which ingane nengane mayikhula kubalekile ukuthi ikhule ngendlela umzali azogculiseka iyona naye igculiseke kusaseni la ukuthi no uma uzamile wangifaka esikoleni wangenzani nasesikoleni ube nokuphazamiseka benako of which bekade enzi lo waphazamiseka through le inkinga ekanje uyabo so njoba sila kukhona lento mhlawumbe kuma wakhe ethi mhlawumbe kukhona ukusizakala azokuthola ngoba sesifikile la ngoba egcineni kosukumela abe nenqubekela phambili aqhubeke enze izinto zakhe afisa ukuzenza uyabo isimo esikanjalo yabo zamacala amaningi lawa bafu maningi amacala nje amaningi awashiya ubafu wakho la ngenze ndimphekele ngoba umuntu ngaba yile umuntu njalo senthi ngaba nje senthi angendlela beyiyo senthi nomashara beziqhasela yeah abone ukuthi insizwe yimpofu insizwe yimpofu nje inhle nje ngoba kwathi mabe senthi kwakhula kwakhe akhula ngemuntu njalo yabo isangithusa nje lento yeah kwenza izizwe kade khona omunye untombazane wawunayo ngalelo langa lapha yeah kodwa usewashona sisi hayi usisi wakho yeah intombazane lo hamba naye ngalelo langa angithi unceba kahle wayekhona ukungena endlini kasisi owasisi lo ngoba usisi wayefike ezovakashela usisi wakhe so yes nawe usisi uyazi vele ukuthi ayisokala sisi wami leli okusho ukuthi usisi wami mangabe ngekho unceba mayefika la kusho ukuthi uzochecka nje isimo ukuthi mhlawumbe singadlala abantu and staff izinto ezikanjalo mefika ufika nomngani wakhe umngani kaNceba angani mawethandana nalo sisi ohleli naye no wengathandani naye wasala yena endlini uNceba wathatha wahamba naye nalo naye wayephoqelelwa naye futhi ukuthi kulalwe naye lo wayesela naye kanti la yakhona yena uhamba vela ngathi umncane futhi uhamba nanokuthi uhamba nosibari wakhe useyifu vele uyabona kanti naye la kiwa khona futhi uyophoqelelwa sekuxoxa nje phela ngoba vela akekho umuntu ozophendula egcineni kosuku kodwa nje ukuveza ukuthi khona ukulimala okukhona even nasenganeni kukhona ukulimala kuningi uyabona ekade iqhubha kahle ingane iphasi right ikhona lo siso ngaleya ngaseqaleni yena zalona yeah esekhulile impela yeah futhi umfana naye uyefana naye yeah yabulela ukwazi sisi mina engakusho ukuthi mayisefikile la ekhaya ufike kubo kwabo sesho mayinenkinga yeah kufuneka ukuthi eze la angonqena makhona into ashoda ngayo sesho mako wayimindest kumele into afike yenzeke ekhayeni
uma wakhe uNceba uyazi ngalelo daba uma kaNceba lo sePort and Jones besimchazela bechazeliwe besimripotela ukuthi kunabantu futhi abasendleleni besimripotela. Ya ngicabanga ukuthi inhloso enkulu kakhulu manje akusekona ukuthi mhlawumbe sihloko sikhuluma ngecase yaNceba kodwa kubalekile ukuthi sikuveze kodwa wona kuyikona okukhulu kakhulu ukuthi ingane yazana nabantu bakubo yabo ngicabanga ukuthi okunye nokunye ukuthi kudluleka kanjani kukona mhlawumbe uma wakhe nawe uzochaza ngendlela yakho ukuthi ufisa kwenzakaleni yini kuyiyona esenhliziyeni yabo kodwa ngokuxoxa kwami naye sike sijike nje ezinkulumweni ezikanjalo kodwa ngiyazi kukhona ongaphakathi mhlawumbe kuyena angafisa ukuthi naye ekudlulise mhlawumbe ngabe phambi kwama kaNceba ngabe ayiphambi kweni angazi naye mhlawumbe into ayifisa mhlawumbe nengane nayo isholo okungaphakathi kuyona ukuthi yini kuyiyona mhlawumbe beyifisa kakhulu ngalo lonke lolu daba uyabo alukho lula lona alukho lula angazi ukuthi yini isifiso sakho ma ngokwakho Mina ukuze ngize ngibhalele ku Hlanga Media ngambhalela ngoba umntwana ubengekho right bengaphilanga so uma ugulelwa ingane ugcina ungazi uba umntwana ugula nje mhlambe ngenzeka kuba likhaya or kungenzeka kuba mhlambe ogqirha bazoyitsho ngeyabo indlela and xa ugulelwa ngumntwana ugqibela usofuna yonke into engaba luncedo emntwaneni because ndandisithi okanye mhlambe lo mntwana xa ngadibana nefamily negazi lakhe mhlambe angaphila so ndaqonda uba emizameni wami yonke endizamayo kodwa mandizame noba makadibane nefamily ngoba xa so umntwana egula ubheka yonke into engaba mhlambe inganceda umntwana kodwa kulonto leyo kwakubona kwami ezumzali womntwana kuba ndinami ndixakekile ndiqonda uba umntwana uneminyaka akafundi umntwana bephuma ne-distinctions ephumelele esikolweni andiyazi uba inoba ingxaki intoni oogqirha bazolishela bicala kodwa aphuza amapilisi waye engancedakali mandijonge mhlambe nenye into enokumnceda nanokuthi ekuguleni kwakhe benento athi mama nguwo ozomnceda so xa ndihleli ndodwa ndizibuza inoba ndizonceda njani ndithandaze umntwana akancedakali mhlambe kungenzeka uba mhlambe ukubeka kwami intlungu yami ecaleni ndihambe ndiyofuna ikhaya lalo mntwana for the sake of umntwana ndizobe ndinceda umntwana uba makaphile eyami intlungu mandiyibeke ecaleni ngoku ndihambe ndiyofuna uncedo ndifunele umntwana uba makaphile anditsho uba mhlawumbi ukuza kwakhe apha kuzomphilisa but xa ufuna uncedo uhamba ufuna uncedo ngayo yonke indlela yena andimazi zange ndithethe nothetha naye because ngela xesha njengoba ndimbona apho right kakhulu ngela xesha wayengekho right zange ndithethe nothetha naye ndahamba behind her back ndathi ndaqonda mandiyofuna ifamily uba loo nto leyo izonceda makancedakale akumnandanga ukuhamba uye kwi-public platform uyobeka istori sakho abantu bezoqhamuka nee-opinions zabo bathethe yonke into abayithethayo ngoba ezinye i-rape cases zingaripotwa nje it's because sonqena kona uba abantu bazoqhamuka nezinto abacinga fani babona bayazi baqhamuke nayo yonke into leyo so mna ukusuka kuma kwam ndizofuna ikhaya bendisithi ufuna umntanam uzoncedakala xa ngabe efika ekhaya mandizame njengomzali ndisaphila umntwana aze azofumana ikhaya ngoba ekuveleni kwakhe umntwana ngelo xesha ndandise-innocent ndandingalalanga namfana ndingazimfana umntwana ndiyamazi umntwana ngubani owandi owalala nami forcefully slept with me ukuze kuvele yena kodwa ke entweni umntwana wavela kanjani umntwana ndimthandile ndamkhulisa nanku umdala ndimkhulisile but ke ngoku xa sengasaphilanga sendifuna yonke into enokunceda umntwana uba makaphile impilo yakhe iqhubeke aphindele esikolweni aphumelele naye akwazi ukuzimela ukuze ngenye imini xa sendingasekho mna kodwa umntwana bekwazi ukuzimela. Enkosi. Yeah. Siyabulela sisi. Sibulele kumgcina nje umntwana. Aze abe ngapha. Ube umgcinile. Ungamlahlanga. Sibulela kakhulu. Ndingoleka nami
Mntanam ndiyafuna ukukomeleza ngalamazwi athi apha likhaya likaNceba eli. Apha mntanam zifilishe uba kowenu and sikwamkele thina silikhaya. Nomatha noba kwakwenzekeni thina siyakuthanda, siyakubona nalapha ebusweni uba nyhani ungumntana walapha. So eyoba kwakwenzekeni mntanam ndicela uxolo kuloo nto, nawe xola nje. Sikwamkela apha ekhaya ngezandla ezishushu. Enkosi. Angazi usisi omncane bethe akafuni ukuvela la ku TV. Kodwa ngiyafisa ukuzwa iside lakhe noma engavele nje ezikhulumela eceleni ukuze ukuthi uzizwa kanjani mhlawumbe yena njengayo yonke lento ukufika la. Amagama amaninzi. If only utata ubesaphila, I would have loved to meet him, because in ngikhule nginatata ndazomama kuphela. It would have been nice as intombazane ukuba nibe notata, umuntu who would have protected me, umuntu who would have nurtured me and led me, andifundisa izinto ekumele ndizazi. Kubuhlungu ukwazi ba andinatata, kubuhlungu ukwazi ba andisoze futhi ndiphinde ndibe notata, and I will never know what it feels like to have a father. I'm very grateful that I came here today. I feel grateful, but I'm also sad because I wish he was still alive. Just to kumbona, ndazi ba nanku umuntu endiphuma kuye, nanku tatam. Even though I don't think we would have had a good relationship because of what happened because of what he did to my mom. But it would have been nice to meet him and to see him. It would have been really nice to know that. But other than that, I just feel like this is a very sad situation. Isi yonke. But I'm glad ubanfikile ndabona nala utata akhulele khona. Yeah, thank you. Manje ngoba lamakhono ubaba la abalamana na ubaba mhlawumbe uzokwazi ukuxhumana nabo ukuqhubekela phambili since sobazi. I don't know about that one. Uzocabanga. That's something I would think about. Ungakujabulela ukubona uma wakho uNceba straight uma wakhe umzala. I think that would be nice. Yeah. Okay. Kodwa ubaba bakho laba uma wakho longale balekhaya. Ngicabanga ukuthi ukubabona khona into ekuyishintsha enhlizweni kuwena. Ukwazi ukuthi lo muntu lo uzalwa ubaba kaBaba bayigazi elilodwa lo muntu nobaba wami. Khona umehluko okwenzayo ne? Yeah. Nokuba segcileni nje ekhaya wazi khona ukuthi usekhaya. Yeah. Ne? It makes a huge difference. It really made me realize how much I wish I had a father, have a father figure in my life. But unfortunately, I can't. But beyazi kodwa ukuthi abafowabo baba wakho bangayivala lo ndawo. Mawungabakunikeza mhlawumbe ithuba ukuthi umfowethu akasekho emhlabeni, lengane akumele ikhaya. Kumele sibo baba ngicabanga ukuthi nani ngaba nalo ndawana ukuthi ayi ingane kamfowethu le. Ngeke sivume ngayo. Uyabona? Mhlawumbe kumele ucabanga ubanikeze ithuba just to communicate nabo. Mhlawumbe babefika eGoli, mhlawumbe uma useThekwini siyeza sokubona. Mhlawumbe khona umehluko ungawena. Mhlawumbe ngelinye uhlangane nezingane zabo. Uyabona uxhumane nangefoni sometimes yabona. yeah. Yeah. Okay. Yeah. Ngathi sikhulumele bafingane kamfweni. Alikho futhi iphutha into enikhulumayo. Uma ngabe ithi ayikho ayinayo isho ukuthi ngaqhubeka ixhumane nani. Umuntu nomuntu uyanikezwa ithuba into azayijwayele. Ukuthi okay kunabantu abakanje kumele nixhumane nabo noma cha inhliziyo yakhe iyona ezosho ukuthi kumele noma kumele. Ngiyazi nina ngenhliziyo yenu yonke niyafuna ukuthi kuqhubeke kube khona uxhumano olukhona. Yabo of which ukuthi nje nayazi ncenge ukuthi okay labantu laba kumele nixhumane nabo because at the end of the day ngiyathanda kangithandi bayigazi lami. Uyabona?
mhlawumbe ngelinye ilanga ahlangane nabo sisi wakhe abanye mhlawumbe khona nomunye ofana nabo lapho kulabo sisi bakhe ngoba phela abantu abayifamily bami bafana uyabo bakhona Uzofika abone nje naye mabafana no no lento notata wakho ufika mbona ulepho nje ukude angana mosuka la It's about 50, 60, kilometers I think. hayi ngoba kuyahlwa mangenzeka singaya khona siphinde eThekwini kahle sesazi ukuthi siqedile nje siye yonke indawo uyabona yeah Ngicela uthethe kancane. Andinamazwi amaninzi endizowathetha. Kodwa ke ndingoyena mntu owathi ekubeni ndive imessage kutata efowunini ndazama ukuyilandelela le nto. I think ndim owathetha nawe efowunini then sathetha ke nosisi. So ndifuna ukuthi phaa kusomncinci ndibona siyamthanda sile khaya futhi siyamamkela. Singathanda futhi uqhubekeka naye sibe ne-relationship enhle kunye naye siyamthanda kakhulu. Mangazive esekhaya futhi nempilo le imkhathazayo uThixo amncede umntana abe right nangale nto yoba enyathele apha aphile abe right lonke ixesha xa kukho into angayiva kakuhle emzimbeni wakhe sikhona thina siyifamily yakhe. Nkosi. kanti okunye ngiyakuzwa ukhuluma ngoThixo uyingane engekho kakhulu entweni zomhlaba uyingane yazana kakhulu noNkulunkulu nje umuntu onjalo nje so cabanga ukuthi usekhaya elikahle kakhulu futhi sohamba sile angazi noma baba uzositshela i-direction yakhona noma sohamba nawe angazi okay no okay mbukeli siya ePort and Jones manje asazi ukuthi kunjani khona siyobona phambili kulungile Mbukeli njengamanje sisebandla isigodi sakhona kuthiwa isebandla sise-Port and Jones kubo kamfowethu lo okuyena owenza ukuba ubaba umntwana uNceba wakaMetu njoba sila sizobona uma wakhe omzalayo sizokhuluma naye sikhulume nosisi bakhe ama siblings wakhe kodwa umfowethu ngicabanga ukuthi ithuna lakhe lila sihambe safika ukusuka la uye eThekwini it's 6 hours sihambile safika siqalela phela sikisiki komunye umndeni wakhe sasuka khona sesiza la so njengamanje songena la ngaphakathi siyokhuluma nabo sibone ukuthi kuhamba kanjani bayamukela ingane noma cha noma bathini yo sizayithina lento njengo okay uyahlala phansi sokuhlala ave sesihambile sisi yo hey sesihambile nokho sisazohamba futhi yamampondweni amaXhosa kanti aqala lapha amaXhosa ngapha ngasenze uqala eMthathu kuyabili okay angazi le ndaba yengane kamfowenu wayizwa ngoba ngifonele ubhuti yona lesihamba naye into bakunomntana yo asinawo kwanto futhi so ke ngokumna uNceba ke ekumfumaneni kwakhe kaNdasi wahamba ufika eGauteng wahlala noSithembele eGauteng then kwafika ithuba loba engaphilanga ndayiva into bakaphilanga ndathi Sithembele ibhetele sibethe imali ukuthi umgoduse ekhaya nyana wenza njalo because wayenemoto uSithembele uthi maki umgoduse ke nyani ke njengoba wafika ke wangaphila ke kasanye indlela ithini uba maphile ufuna ukuphila kade uhlulakala nje ukhona ingane nayo mhlawumbe niyaziyo bingekho singazi kwangane thina
bebekhona abantu besifazane nomuntu wesifazane enimaziyo anaye onaye la abenayo nje hayi andazi nix asazi nix thina niba ngakleka izingane zaleka ingane zikamama yeah sibayise yena wesingakho unceba yena ngimoqala kulandelo umlinseni umjondo sithembele kulandele ngowesi4 ukhona uyilama yena uyeza naye ushone ngomuphi unyaka unceba kubi 2009 awukahle bewumuntu onjani ngokumazi kweni nje bewumuntu onjani mhlawumbe njengosisi wakhe khule right because bekhula phansi kwami bengumuntu right yena mhlawumbe ukuxabana nawe njengawo ngizange angazi nofuthi kwakhe futhi indaba ukuthi ulwile endaweni ukuthi hayi nasendaweni ukuthi ulwile kwathini hayi bengasiyo umuntu onjani because why ukuhamba kwakhe ukuhlukana kwami naye uhlukene sisekhaya phani suka khona kuba kupha utata wamakhe khona ngimama wami lo wahamba endlini ngoba kusweleke utata wahamba uyefuna uziphangele lezo ethu ekhangela impangelo so ke ngokwabe empangelo nazi wadibana nobhuti lo wakulo bhuti wami lo kuphuna ntsho bhuti wadibana no7 bahlala bonke no7 eClickstop eGoli emveni koko ke ngokubaphuma ke ngokwakhangela umfo wabo lo ngusithembeka ngokuqhuma amafikeni eRustenburg bahlala bonke nobhuti wakhe lo mina yazi njengoba ukhuluma ngibuka wena ngibuka yena niyefana yazi njengoba ukhuluma ngiyabona ukuthi man intwebi yakho bowufana na uNceba nomjondolo bhuti nomjondolo umjondolo ufana nami ngeke uzibone phela wena ukuthi umuntu ufana nawe ngitsho umjondolo ubona ukuthi ufana nomjondolo manje awukahle uyaqonda ukuthi kunomonakala wenza ulokhuzana ubhuti wakho mhlambe akufikanga kanjalo ukuthi uyithole kanjani ingane angasiceleli ukuthi sisi obhuti athona phakathi ukuthi unomntana ushiya umntana endaweni ethile because vele ama-boys ahamba ashiya abatshela ngesitory sonke no la mbrefa nje umfana yes futhi lide futhi ixesha sohlukene ethi ufuna ukuqhatha kulide ixesha sohlukene ehamba emveni kuba kusweleke utata yena uNceba wahambela wayeDebheni waphuma uqhumula kwangekho lula kodwa ukuthi azi phela ukuthi kusalile ingane lapho ngoba akulona ucansa licela lolo noma akuyena umuntu ayithandana naye wenza ngenkane kwayihlukanela wahamba wabheka le nomunye wabheka le seyamasikhululisela umntana abantu yes wengekazazi vele ukuthi kusalile ingane uyabo so ngokulandelela ke salandelela sagcina sikwazile ukuthi sinithole uyabo so umonakalo omningi kodwa kahle awenza yabo qede futhi akasekho enana ayikho into eningaphendula nithi niyayazi yabo akekho umuntu onganibambela inhliziyo ngoba nazi lutho umuntu mekeThekwini nihleli la ekhaya anazi lutho ukuthi wenzani eThekwini angithi yabo nabela ke bhuti ke into ndonwabela kuba ke umntana athe sova into ba uze njani uyabona akwazi ukuba anyamezela abe right yabona akekho right kuningi ukonakele nje empilweni yena sentshuba kulanto ba omnye umuntu amyazisa ipoison yabona into yeah ngolhlobo then azitshisa ipoison okanye hamba uzibulala yabona etha lo yeah so kuningi ke kodwa ke nakuyena kahle bewumuntu obefunda uyabo efundela umsebenzi ugcine emaphakathi ngoba bengekho right since ezwa lento ukuthi kunento kanje akazange azabe right so uyabona ukuthi khona ukudisturbeka kube khona empilweni yakhe kahle efana ngabe mhlawumbe impilo seyiqhube wayibeka kwenye indawo kodwa kwameka kwaba khona ukuphazamiseka through ukuthi kube khona lezi zimo ezisimeyifane nalezi uyabo ngethemba lokuthi njoba sefikile mhlambe la khona ushintsho lizoba khona mhlambe kuzoba khona umthwalo wesukayo nakuyena uma kuukuthi even though etholakala ngalendlela atholakala ngayo kodwa nina njengomndeni wakhe niyamamukela mhlambe mhlambe ngcono lo kunokuthi umuntu kuthiwe
ureshiwe kwatholakala ingane ubaba wakhe akaziwa nokuthi uphi akaziwa nokuthi wakuphi uyabo at least lokuyalalela ukuthi ngifikile egcikeni ngiyazi ukuthi ngowakuphi bayangamukela futhi nabantu bakhona ukuthi ubani kwenzakalani ngiyakubeka eceleni lokho at least mhlawumbe uzokhona ukuqhubeka singazi uyabona ugogo ngeke akwazi ukukhuluma uyazi ukuthi kwenzakalani kwaphela umzali naye kena umakhulu wakhe loya umakhulu kaba wakhe umntana umama wami then ke ngoku lo ufikayo naye umakhulu wakhe nobaba omkhulu wakhe ngabazali bakhe abazali bethu abazali benu uma wakhe ngqo uphi uma kanceba ngowungelazi umagogo lwesimfice la angikaze akwazi ukukhuluma mhlawumbe akazama but because naye kukhona ukuphazamiseka engqondweni unako ukuphazamiseka ukuba ahlale apha waqela simxelele ngicela umbize sisi ngicela umbize mama uyacelwa mama ngakho awuvele kancinci ngapha mama kukhona ukuphazamiseka okuthile naye bawudala yeah hey sifisa lenti idlule man yabo qhutshekelwe phambili yabo uyahlala sihlalweni Khona into abaqhubeke manje ukuthathela ngqo. nomumnike sona lihlala hlale khona la uma gogo ozihlale la salukwazi ozihlale khona la hlalweni oyikhiphe lento nginikeze yena hayi uyaphila salukwazi awufake naye into hayi ngeke kwenzela usukhulule ngeke ngincinze ngeke kuchoke ehe ngeke kwenzela usukhululeke uyaphila ma hayi nathi siyaphila siyaphila siyancenga size la kwakho ngoba sizokubonisa ingane la kunengane size nayo umntwana lo mntwana umntana kaNceba ukhona khona la kodwa ngizafuna uqale ngixoxele isitori sakhe ukuthi uNceba ngethiwa kwahlala eThekwini eDurban wake bahlala khona andimazi kaloku umntwana enkwenkwe neyophangela wake basebenza ke eThekwini uNceba kusho ukuthi ekuhlaleni kwakhe lapha eThekwini uyekade nentombi intombi yakhe intombazana eyethandana nayo eyakubuka sisi lo ngale kusho ukuthi ngelinye ilanga kwenzeka leyo ntombazane yahamba khona la yayiye khona kwasala usisi lo ngale uNceba kusho ukuthi wafika ke la kulo sisi omncane wentombi wafike wamphoqelela ukulala naye walala naye ngenkane wabese bahlukana kanjalo omunye wahamba wabheka le nomunye wahamba wabheka le kanti kuzohamba ekhambe athola ukuthi ukhulela usisi ngaleso sikhathi uyengamazi umuntu wesilisa wayemqala ngoNceba kanti uzokhulelwa so ke balahlekelana kanjalo ke kanti kuzoba khona naye intombazane ke eceleni kwakho eyingane kaNceba yebo le ntombazane ke eceleni kwakho le eduze kwakho hayi andimazi awumazi lo abantu abakaNceba ndiyabazi uyabazi una umntwana uNceba vele bakuphi bakonini nangu ekhuluma ugogo la uthi abantwana abanceba yena uyabazi kodwa ngizowena uthi uNceba kanawo umntwana abakaNceba abantwana ndiyabazi bangakhi gogo bebaninzi kakhulu baninzi kakhulu yiloko eduze kwakho hayi ngaba kulahleka inansi kumoya yamazi abakaNceba mazi noma seyingane eliyikwana
Ilokhuzana into eyithombe mhlawumbe zakhana azikho ithombe zakancane. Azikho. Injalo ke mntana. Ubundize lonto. Yazi kakhulu khulula ke dadethu. So ugqibile ngo. Khulula nje. Hayi ngisacela ukubuza kokugcina. Unceba wakwaba nentombi. Unceba. Eyakhe intombi ndiyayazi. Eyakuphi? Ndiyayazi nalapha izalwa khona izalwa ekhaya. Intona bahlangana apho bahlangana khona. Inabantwana unonyana. Ubunceba. Namazulwane. Ubunceba. Usegoli kule. Okay, done. Siyabonga gogo. Siyabonga. Yabazi mntana. Yebo. Bazi kakhulu. Siyabonga. Angazi sisi mhlambe nje just ukuchaza isimo ngoba uyena uma wengane lo. Yes, uyena uma wengane lo. Cela ukufaka la sisi. Ya ingayiphatha ke na. Yeah. Uyena usisi lo ngale uma wentombazane le. Uyena ke lo ke owahlukumezeka ngandlela thizeni ehlukumezwa umfowabo ekhaya kodwa ke kwakuyilesa sikhathi sakudala uyabo kodwa kwahambe kwaba khona into ethi ingane iyafuna ukwazi ubaba wayo ingane iyafuna ukwazi kubo kodwa yona yayingazi ukuthi itholakala kanjani kwamphoqelela ukuthi makakhuluma iqiniso ukuthi no kahle kahle utholakala kanje into eyenza ukuthi ubaba wakho ungamazi ngoba kukanje kanje lonto ke yasiyamphazamisa kakhulu untombazana yamphazamisa kakhulu so njoba sila silenkolelo ukuthi mhlambe kukhona ushintsho lizoba khona empilweni yakhe mhlambe ukhona umthwalo ozosuka kuyena since sefikile emagcikeni alekhaya uyabona angazi sisi ukuthi ungathini ngalapho Molweni ngibonisa njengoba sekucacisile ubhuti uNceba mina ngamazi kuba wayethandana nosista wami eThekwini usista wami ke agoduke ayikhaya khona into emfuna ekhaya uthi kanti mina ndisele nomunye umntwana ngasekhaya owasasilingana ngowe age mina ndincinci apho usista ndana 16 ngelo xesha usista wami yena wayena-20 so asithiyani kakhulu so uNceba lo uthandana nosista wami so usista wami njengoba egodukile afike kuNceba uhamba nalo mngane wakhe wahamba naye athi usista wami wahamba nefoni kaNceba so afike ke uNceba athi andazi khona uanti wakhe onjani ofuna ifoni mina mandihambe ndiyochaza uba ifoni ihambe nosista wami kusale lo friend ufriend lo yena usala nalo mntwana futhi naye olingana nami bona bakhulile kunathi so usala nalo mntwana naye olingana nami so mna ndihambe noNceba xa ndifika into endibhidayo ke eThekwini abake baye mhlawumbi ko-World Bidach kwakuyimijondolo ngelo xesha andihambi noba kunjani ngoku and mna ndifike emakhaya akho mjondolo so umjondolo ubukwangena apha phakathi kwayo awusazi nokuba uqhamile xa ndifika ke xa sifika apho afike ndiqale ndibone into yoba kutheni ezovula ekubeni siza ku-anti wakhe ndizocacisa mlifoni ihambe nosista wami kanti mhlawumbe ke kwakuyindawo yakhe ahlala kuyo le so avule ke apho ngoba mna ndikaze ndibe sendaweni yakhe yokuhlala bendibona xa isiza apho ezobona usista wami futhi nabo bakajola ixesha elingakanani basajole mhlawumbe ixesha mhlawumbe kwakuyinyanga or 2 so alale nami ke khonapho kanti ndizokhulelwa ekukhuleleni kwami ke ndimgqibele ngoko ngoba kaloku andithandane naye uthandana nosista wami shuthi ekuhlukumezekeni kwami andiyazi bazothi ndaba-traumatized kwaye ndanocinezelo lwengqondo ngoba loo nto zange ndayithetha noba ndiyithethe umntwana sena-4 years ndiyithetha kusista wami umntu oqale ndayithetha kuye ndisekhulelwe ngumntu endandithandana naye ndingakaze ndilale naye okuthandana kwasemakhaya uba umntu uzakuphathela into ayiphume umntu azokunika so ke ngoku umntu lo nandithandana wathi hayi vele uthi umntwana ngowami sikhulisa umntwana umntwana kukhule kanjalo ke khuliswa ngutata ebekhula esazi uba ngutata wakhe ngoba ndamfumana ngolu hlobo endamfumana ngalo ke ngoku into ebibanga uba ke ngoku ndisuke ke ngoku ndiyofuna
elikhaya ndifunisa ukuba umntwana ukusukela uba ndamxelela ndaqaphela uba ungathi uphazamisekile ngoba wayengumntwana besenza kakuhle lwesikolweni u-10 nje wakho wawupasa kakuhle kakhulu wayeyunivesithi nakhona ubepasa kakuhle but ever since ndamxelela uba ayi kahle kahle lo mntu ubuthiwa ngutatakho angotatakho wena wavela ngohlobo nohlobo so ndase ndaphawula ngathi loo nto leyo mhlawumbi khange imphathe kakuhle noba injani but ukusukela ngoku wangabikho right so ke ngoku apha ukungabikho right kwakhe ndathi mna mhlawumbi okanye noba engazutsho uba ndiyafuna ukuyobona apha ndizalwa khona okanye kutheni okanye igazi lona liyafuna ndaqonda uba mandibeke ecaleni mna yam intlungu ndihambe ndiye kwi-social media ngoba sekuba khona i-social media ke ngoku ndiyofuna ke ngoku lo mntu ngoba ndandimazi uba kwakungunceba methu ekufuneni kwam ndaqala kuFacebook xa ndithi kuFacebook abantu bakwamethu babe besemthatha bezikhombe emthatha bathi noba yenye indlu kodwa ayikho into yakhomba kooPorson Johnson nakooSisiki so ukuze ke ndibhalele kule show bendibhalela ngethemba loba impilo yomntwana njengoba imile wade waphuma nasesikolweni wahlala phantsi mhlambe mayengazonyathela kwabo mhlambi ikhona into engalunga aphinda aqhubeke nempilo ngoba mna kusasa ndizongabikho kufuneka ekwazile ukuqhoya nempilo akwazi ukuzimela nokuthi ke xa seyifumenekile ifamily ndiyabulela ngoba indlela eyazi ofika ngayo ndandilindele noba abantu bayamazi lo mntu lo bangayingeni ngoba bazothi hayi bo lo mntu avela azoqhamuka sethetha ngomntwana ona-23 lonke eli xesha bethulele ntoni nokuthi ke mna ngeli xesha ndifunayo andimazi noba umnini indaba lona akasekho ndiyafuna kodwa mna andifuni yena kahle kahle kodwa ukuze ndifike kwifamily kufuneka sidlule kuye ngoba umuntu i-identity yakhe i-identity ngefamily so ndiyabulela ke noba nithi xa nisiva ningathi hayi thina asizingeni futhi asizovela khonapha nivele avileyo edlulisa umyalezo nivele ngoba inhloso yami yokwenza yonke lento endiyenzileyo kukuba bendifuna umntwana aphile ngoba xa ngumzali unomntwana engekho right kwawena ugqibela sewangekho right ngoba kaloku uzama yonke into uba umntwana makabe right umntwana afana nabanye abantwana aphile inkosi Mangazi wena sisu uyini noNceba kumnako yethu uNceba ngokwamama omdala wami ubona ingane mhlawumbe egameni lakhe uphatha kanjani hayi siyamvuya ukumbona umntana yena ngoba besivile uba ukhona umntana kaNceba qha ke into esothusayo yindlela avele ngayo thina besicinga uba ngumntana nje owamfumana kakuhle uvene kodwa ke siyabulela kwazile azofika mhlawumbi uThixo angenza uNceba ke abe right ke ngokuyo yonke loo nto ibinayo into esesiyicela impilo ke nyani nzela uba akwazi ubomi bakhe buqhubeke so uqhubeka kuya phambili mhlawumbe niyafisa yini ukuthi niqhubeke ninazane naye mhlawumbe abuye kube njani siyafisa into yoba akonekthane nefamily yakhe amane ezovela inzela uba impilo ikwazi uqhubeka kakuhle nakuye okay uNceba uthe uzalwa udade bomama okay wena sizo udade wabo straight uzizwa kanjani wena Nakuthi ndizizwa ndonwabile ngoku kodwa ikhona la ndawo yobuhlungu ngathi ndonwaba umntana wami utafike phambi kwam ndimbone ndingagqibela uba ndimbone efotweni ndimbone umntana wam akwazi ukuthi uzafika kokwabo naxa eziva engekho right mhlawumbi kulaa ndawo akuyo akwazi uzofika akonekthane nathi uyabona kona wona ubuhlungu umfowethu lo hlezi ngalena uba umfowethu lo olamuncela ngiyafisa ukuze ukuphefumula kwakhe kodwa bafo ngicela umnikeze la bafo ngiyafisa ukuze ukuphefumula kwakhe wasondele ngapha masondele nje ngapha ngane kwethu uzizwa kanjani mfethu ndizizwa ndonwabile ngokubona
ubhuti umntakabhuti ngoba kona bengakazi asho yena ukuthi ukhona umntana okhona kodwa yandonwaba ngoba bese ndivile nami ngobhuti abadala ukuthi ubhuti unayo umntana okhona oseThekwini nangona ndeva kancinci ukuthi khona uburongo obuncinci obenzakayo kodwa nje umntana ndiyamamkela ekhaya noma kwenzekeni angathathi ngaloo ndlela ukuthi weza kanjani ekhaya mawumbuka umntana ngoba uyena lo seduze kwami khona umuntu mhlawumbe ungamfanifanisa naye le khaya ndike ndambona phambili kwi-picture umuntu asekhaya lo uyambona umuntu asekhaya lo kakhulu ulokhuzana unceba mhlambe wenjani la entombini uyamsho uyamazwa la lokuba umfana ibengumuntu wentombi lo wana futhi umuntu omhle kodwa yayendethusa lento lekuthi yena mhlambe ingavakala ngalendlela eyaze avele ngayo umntana lo umntana avele ngayo amveze ngayo yena yandethusa lonto ngoba umuntu omhle okwazi ukuthetha nentombi ukuthi ya ntombi ndiyakuthanda ya kodwa ke ndiyamamkela umuntu asekhaya ndiyamamkela ngoba phela bona masikhuluma ngalento ethi rape kahle kahle akukona ukushaya noma ukugwaza noma ukwenzani ukwenza into wesifazane ithi cha i-rape leyo yabo kwa mhlawumbe nizolendela ukuthi makukhulunywa nge-rape mhlawumbe wayemshaya ayelala naye ukuthi nje wenza into owesifazane ithi cha sekuyi-rape leyo sho ngathi umfazi wakho ma ethi cha i-rape ngoba ukwenza awuvumelananga naye uyabo nanokuthi ke okunye wayekade umuntu ayethandana naye bafo wayekade ethandana nodadewabo osisi hayi naye uyabo so wathi mayefike ngekho lo wakubo wafike wathatha yena wamenza intombi yakhe yabona ukuthi inkane ke leyo yabona angazi akekho mhlawumbe ofisa ukuphawula alright wena sisi Yeah, and you're right. sifikile lapha phezulu khona ukushilo masifika lapha sila manje sobona odadewabo babo wakho ubona umfowabo baba wakho bazalo mawo yedwa yabona uzizwa kanjani mhlambe manje ulokhuzane unceba ungcwatshelwe kuphi ungcwatshelwe khona le ekhaya uzizwa kanjani No, ndiziva ndi-happy. Ndiyavuya ukudibana nabo, ndibabone. Even though anzange ndibone utata. But at least abantu abazalwa nabo ndibabonile. Ndiyavuya. okay no siyabonga kakhulu